Ara maira e ngaiwi ui maira, I runga I te reo karanga te reo o Te Uru. E poroporo aki atuana ki rātou o tātou tini mate o te wā. E are atuana ki te tatau o te pō, ki reira whanga mai ai a kui mā hakoroma I te whare o mō wairokiroki. Ko rātou ki rātou, ko tātou te unga ora ki a tātou anō, mauri ora. Nau mai uki mai ki Te Kupu o Te Uru nei, e waka kau ana, e waka ui ana I ngā pūrongo e ono ku ua ake ai te wiki nei. Ko Alana Broughton tēnei, Anei au, e arataki ana I tēnei wāhanga. Ka timata ki tātou ki te pūrongo tuatai o te wiki, e aro atu ana ki Whanganui, me ngā kaupapa ma te unga rangatai I muri I te wā kura. Anei e iruera rerekura, me tawa pūrongo. E wā I aumaru mo te unga rangatai, mo te whakawhanaungatanga me te porei poerewa, e wakaro nā Zakisha Kemp. 2020, I started my euphoric young leader type thing, and then 2021, I done placement at Te Ora Hou, and I was studying a certificate in youth development through an organisation called Praxis. And then 2022, I had a break. 2023, I come back here, again studying my diploma in youth development, and was one of my projects being a youth-led one for the community or for rangatahi around. Kua tai mai nei rangatai I te pōnei ki te porei poerewa, ka timata tūturu mai ei te raumati. It won't be happening from now, but definitely looking for it within the future, especially as the weather gets warmer. And volleyball is such an easy sport to play, so it's so much easier to get people involved in volleyball than the likes of, say, rugby and stuff. So yeah, in the future maybe we're looking for it, but at the moment it's just straight Monday nights, which is what I do as a youth worker at Te Ora Hou for a group called Senior Club, which is, you know, college-age students. Ko tai mai nei rangatai no ngā wā I katoa o Whanganui, kia wai o au ki te whakapiki ake te wairua. The one thing that they wanted was just to make connections, like whakapakari with everyone around. And it wasn't like they didn't care if 5 people turned up, they just wanted to make sure that those 5 people were to have a happy and joyful night. So yeah, I think, yeah, none of this competitive stuff, just we're happy to be here, we're happy to hang out. E hi kaka ana e ne koine ki tēnei kaupapa. Actually, we had Keisha, she told us she wanted us to do this, to make a youth-led event, to bring the community together and make more friends and play volleyball with each other, so we could socialise and help other people out, and yeah, that's what made us want to do it. When a family turned up, it was really nice because they were all just connecting, and I saw lots of laughs from the mum and the auntie, I think, and it was just really nice to see them all connect. Like, I don't know them, but it's cool to see them laugh and yeah, have fun. Tēnā koe Zakisha, me te rōpū o Te Ora Hou, mō tō koutou mai I roto I te āpori. Iriwere rerikura, te reo o Te Uru. Tēnā koe e rui tēnā pūrongo mo te ara au e kaupapa kua karitea, e ara ku karia. I runga I te wakaaro nui ki te unga rangatai me era aora whaimuri te kura, e angama e pārekareka ana ki rātou, e waka ki I te rā wā. A kamutu e kaupapa e waka ui ana I te unga rangatai, ki pai tā rātou tūtakitaki ki rātou anō. A ki pai o anō, e rā āhuatanga katoa o te whakawhanaunga. Me te pai oki o te rongo, e ara I te mea e aro atu ana ki toko maarawa atu te unga tai atu, engari kāro ken atu ki te unga kataia tinana atu, a kua te iti, a kua te rai, ara ka manakitia ka wāngai ia. I tēnei wā e te iwi, kei te uri anō te aro, kei te aro tōtika atu tātou ki Te Awa Tupua me tōna ora. E kātu kā ui ku wakaritea, ku waka ui ngia, I runga I te whakaaro nui ki te rā ora, ko tōna ingoa, ko te kōpuka. Anei ai ruira rerekura, ka uki ki a koe e hoa. E kaupapa waka ira ki te marae o Pūtiki Whanganui e pāna ki Te Awa Tupua. So the significance of today is about bringing the hapu, the iwi and the community together as one, to uphold not only the values tupua te kawa,
but to drive forward as a new planning framework so we can work together, move forward together. He roa rawa te hoi o tēnei waka, o tēnei kaupapa. Ngā kaihoi orunga, ko rātou te rōpo e ki ana ko te kōpuka. Ko rātou ngā kaimahi hei whakaritea, hei rautaki, ka kōkiri wakamua nei tātou. Mo te aha, mo te oranga o tō tātou Awa Tupua e rere ana. E hara mo tēnei reanga noi o, engari mo ngā reanga e aramai ana. Ko ia te mea nui. E kaupapa e tautoko i ana, e te kauniira o Whanganui me tana koro matua. Having a strategy to guide decision making for policy makers and planners, for councils and even those that make legislation, I think is critical to the future of the well-being of our community and the awa itself. E to'u tēnei o te mai ngātai o te kauniira me te iwi. E hara i te mahi māma. Kia hoi kotahi ai ana rātou o te kaunihera, me mātou o te iwi, me e rao ki o ngā rōpu, o te hāpori whānui tonu o te Awa Tupua. Engari, ko rātou e kaha e ngana ana, kia tūtuki pai ai, kia tai atu ki te taumata koiara, ko whakapua waitia i roto i tēnei rangi waka iria ira. E to'u pea o te kāwanatanga takirua. The concept of partnership for me is what this is about. If that's co-governance, so be it. If it's something else, then so be it as well. But I don't want to get caught up in co-governance. What I want to say is that this is about being together as a community for the good of us all, for the well-being of us all, for our community, but also for the awa as well. Ko te a kingo te whainga matua mo te oranga tonutanga o te Awa Tupua. What is the legacy that we've left behind? We've left behind a future that they can determine as well. It's not scripted for them. That's probably one of the key elements of Te Ura. They are here, they will determine those values in their way, whether it's through artistry, their innovation, technology, but at the heart of it, Tupu Te Kaua is the driver. And I know by our tamariki mokopuna here this morning, they're well on the way to do that. Ai oranga mō ngā uri me te āpori whānui o Whanganui. Iruere rerikura te reo o Te Uru. Tēnā koe eru i tēnā pūrongo mō te kōpuka, arā ko te unga kairunga i tēnei waka roa, ku wakairo ia i runga i te whakaaro ki te oranga o te Awa Tupua, arā ko tōna ora, ko te ora o te iwi. Nō reira, ko te maitai, ko te oitai, te kauni era me te iwi, ki tai ki tēnei wai e whakaaro nui ana ki te awa. E mea kua ta whakaritea uki i runga i te whakaaro ki te uki waimuri, ki pai mai i nei kātū tapu wai peange, engari ka rongo oki i te ua o tēnei maitai i wānga i te iwi me te kauni era. Nā runga pēr i ngā rerekētanga katoa, he rereke te whakapapa, he rereke te kōrero, he rereke oki ngā mātāpono. Engari, ka maitai tonu, ka tāia oki te maitai i runga i te kaupapa nui ara ko te oranga o te Awa Tupua. Pai mai rā i te iwi i tēnei wā kei te uri te kei o tō tātou waka ki ngā wakaritenga, ki ngā wakariteritenga, mo te wakataitai o ngā manu kōrero. I tai atua Phoenix Manly Green ki te piipi i ngā kākano mai rangi ātea, ki te kapo ake i ngā kare āroto o ngā māngai o te kura, ka aere, ka tai atu, ki te wakataitai āmotu. Kei a koe e Phoenix. Whakaarua ngā kaitoa no te kura kaupapa Māori o te piipi i ngā kākano mai rangi ātea, e wakakanohi ana i ngā uri o Taranaki, ki te wakataitai āmotu o ngā manu kōrero 2024 mātoru ki o tākau. Ko te ikaka karongo no ēnei manu kōrero. Ko aku kare aroto mo tēnei kaupapa, te hikako o tōku ngākau kia tū mo tōku kura, mo tōku iwi, mo ku hapu, ka tai anō mo tōku rohe. E hikaka ana ahau te tū ki ngā whakataitai āmotu me te manu kōrero. Kia whakawaha i aku kōrero, kia rongo ai te mārea ki aku kupu. Ka pene kuki, ka waipuke ana te wanua,
ki o tikanga, ki o āhuatanga, ka wai kuraia, ko ōku tikanga, o tōku aronga ake. Ei tā Tamaiti Anderson, ko te kaupapa matua o tana kōrero ko te wakamanawa I te kereme ohotata wai 1,000 tekau mā waru. E te kāwanatanga, hei ngā ringa te Māori, te oranga ngā kura kaupapa Māori. Ko toku kaupapa kōrero, ko e te kāwanatanga kei ngā ringa o te Māori, te oranga o ngā kura kaupapa Māori. Ko te kaupapa matua o tērā kaupapa, e whakamānoa I te kereme ohotata o waikotahi mano e whetūrau, tekau mā waru, me ona āhuatanga I roto I tērā. Ei tā Waiaio Chapman, e waka ua ana I tōna kaupapa take ki te tupuranga o te tamaiti Māori, ki tā te tupuranga o te tamaiti Pākehā. Ko taku kaupapa kōrero, ka waipuke ana te whenua, ka waikurahi anga tikanga. E whakatairete ana tēnei kaupapa ki te aho o te tamaiti Māori, I katoa Māori mai, ki te tirohanga rereke o te tamaiti tupu Pākehā mai. Ei tā Anderson anō, ki te angitu ngā tauira o te kura ki tēnei kaupapa, ka eke panuku, ka eke tangata. Kia pōa wai tēnei kaupapa I roto I tēnei kura, kia eke kairangi ngā tauira, anō hoki kia tūrangatira, kia tūpakari mō tō rātou iwi. Ko ngā manokōnui o Tamaiti Anderson, kia wai tonu ngā tauira o te kura kaupapa Māori o te piipi I ngā kākano mairangi ātea, I te wakataetai manu kōrero e kano I kite amonga iwi uri noa I a taranaki maunga. Ia tia koe I te taonga ngā kura kaupapa Māori e, wāraia! Phoenix Manly Green, te reo o Te Uru. Tēnā koe Phoenix, mai witai atu ki te kura nei, ki te piipi I ngā kākano mairangi ātea. Ki reira ka poa I ngā wakaaro, I ngā kōrero, I ngā kare aroto oki o tēnei tokorua e ikaka ana ki te aere, ki te waipounamu, ki te wakawaa atui a rātou kōrero. E au ki ai e rangata I mena e rangatira ana te wakaaro. Oi anō tērā te wakaaro o rangatira, ki waka ukia mai te mana o te Māori, ki te Māori tonu, pēnei o tātou kura kaupapa, pēnei a tātou tikanga kuwai kura ia. Nō reira, e kaupapa nui tēnei me te mōio kei te ia aki I ngā taina peange e wai ana I ēnei tapuwai ki kaa o ki te wai I te manu kōrero, I runga I te mōio ki ngā ua kā ua ake. Ka kite atu tātou I te unga ku tai atu ki ngā manu kōrero I roto I ngā tau, ka pakeke ake. Ara, ka pai I ngā ara pēnei I te pāpā o pēnei I te whakarite I ngā kaupapa reo Māori, pēnei I ngā kaupapa whakahui te reo ki o tātou kura, ki o tātou kōanga. Nō reira, e tino ara tēnei ei taka I mā tātou ara ko te pai I ngā manu kōrero. Ka uri anō te aro I te iwe, ki kura anō, engari, kai te aro tonu ki te wakataita nei, e kia nei ko ngā manu kōrero. Kai te aro tātou ki Spotswood, ka uki ki a koe e Phoenix. Ko Alia Seed no te kariti o Spotswood, tētahi o ngā toa e wakakanohi ana I a taranaki maunga, ki te wakataitai ā-motu o ngā manu kōrero 2024 ki o tākou. Nā tēnō opiri ki tāna kaiako o te kaunga o tōna kōrero I Puawai. Me and Matua wrote it on, we looked at each other's notes. When we were struggling, we used to both write in our notes, and we showed each other, and he ended up saying that one of my pieces of writing needed to be published. So yeah, we put it on Manu Kōrero, and that's part of my speech. I did not just wake up with resilience. It is ingrained in me. It is in my blood. It is what runs through me day in, day out. Nā te mōio o te waka awe o tōna kōrero, te ka a I pūmautia I tōna tū, ki ngā manu kōrero. I thought it would make me feel vulnerable, but it actually makes me feel really powerful. Being able to put it out there saying that you're not the only person struggling over there. Ei tā Alia Seed, ko ona ia kia wai ua te maria ki tōna kōrero. Te pāua, a time where my whānau of Pariaka were tested both mentally and physically by an aggressor this land had never seen before. I just hope that everyone hears what I have to say, because I know that there will be one person that will know what I mean.
it will fully understand from their heart. Ko ēnei ngā kupu aki no Alia said ki te unga e wai I tēnei ara o te manu kōrero. It's cool, it's actually cool. I used to think it was, oh, you're a nerd, but nah, it's really fun. And actually being able to express what you want to say to people like you, there's always going to be someone like you around. And they'll actually understand what you mean. Ko ngā mano konui o Alia said, kia wakapua ki te unga rangatai I tō rātou tuakiritanga ki te kaupapa o ngā manu kōrero. Phoenix Manly Green, te reo o Te Uru. Tēnā koe Phoenix, ko koe tērā I tai atu ki te kāreti o Spotswood, ki te kapo ake ngā kōrero ālia I aia whakariterite mai ana mō te wakataitai motu. Me tana kōrero mai mō te nui o te ranga au, te ātawai wakaro te mātau ki ngā kōrero oki. E mea nui tērā, I te mea e āuna nui mena e whakataitai ana te tangata I te wā I tuakana o te kaupapa, I te mea ka ua ake oki ko tērā wāhanga mō ngā kōrero o orere. E mea nui te āta whakariterite ngā whakaro I mua I te wakataitai, ki pai ai tō whakarite I era miniti toru nei, I 5 miniti pēa nge te roa, I mua te eke ki runga I te atamira. Oi anō ka uki ki ana kōrero, me te ki mai, e kū tēnei mai te manu kōrero, te tika uki o tēnā. E kū tēnei mai te whakariterite ngā wakaro, te āta mirimiri, kia pai ai te rere ki ngā taringa o te tangata. Oi anō, e ara I te mea ko te mea nui, ko te tū, e mea nui o ki te wakarongo ki ngā kōrero, uri rauna te rūma, e mea nui tērā, hoi anō, ko ngā wakataitai manu kōrero me ngā mi inui ki ngā manu karere atu ki reira. Kei te uri anō te aro e te iwe, ki ōtaki ki ngā apū o reira me tēnei kaupapa wakaira, ara ko te kaumātua Olympics. Tai atua Regan Parani I ki reira ki te kapo ake I ngā kōrero te wā. Kei a koe, e Regan. Ko ngā hapu o Ōtaki tērā I hautu I ngā taumā heke tuatahi mā ngā kaumātua ki ngā purapura ki roto o Ōtaki I tēnei wiki. I tōia mai rā te kaupapa nei I ngā kauheke no ngā hapu maha o tēnei takiwā kia whai wahi ki te kaupapa. Tai katoa mai ngā hapu I runga no I te hākoakoa, I runga no I te whanaungatanga me te kaupapa I karangahi ai rātou. Kia hui pēnei ai te rangi nei. He kaupapa I kōkiritia e ngā hapu o Ōtaki no te tauira o ngā ti whakaaue. Ei whakaaruhia mātakia kia tō mai ki konei ki roto o Ōtaki. Tōna tikangi te tūtahi ko ngā hapu no pātatana ki Ōtaki hoi no nā te rongo whānui atu I ngā marae putanoa, I ngā hapu putanoa o raukua ki te tonga, tai atu ki Tiatiawa Ngāti Tō. No reira, kei konei te katoa I tēnei rangi. Tau atu e nei kaumātua ki te kauhanga nui, hua mai ai te whakataitai o roto hoki I a rātou. E tehi ko te whiwhiu pōro, e te ko te whiwhiu kete me ki, e te ko te whakakiki kete, e te ko te whakahoki pātai, te whakautu pātai, e te ko te whanei te pōre, e te ara ko te āhuatanga o te poitukohu. Tōna tikangi he māma te mahi, e hara te me e whakamātau ana I te tinana I te pakiri o te tangata e kau. Engari te hinenga rupe. I tau tapatia ngā taumā heke nei kia whakaihi I te hunga kaumātua. Kāore he rā tuatu I te whakahuhuitanga o ngā kaumātua kuia I runga no I te whakaaro kotai. Ko te whanaungatanga te me ahako iwi, ahako kōwai, ko te whanaungatanga I te tino kaupapa I te mutunga iho. Nā te angitu o te kaupapa e hia moana ngā kai whakahaere, ka tū te ahurei I a tau. Ko te manako ia, ka mutu ana tēnei rangi, ka whai wāhi mātou ki te kore atu ki ngā kai whakahaere o ia te hapu, o ia te marae me te ki kei koutou. Ko tā mātou te whakātu ki te miki ki ngā iwi, e toru ki ngā iwi o te miki o tēnei wāhi, o tēnei rohe nui, o te upoko, te ike, o te Whanganui ātara. He oranga mua tātou kaumātua, kaore kaupapa tuatu I tērā. Koni atu I te ruarau kaumātua I whai wāhi mai ki te kaupapa nei, me te aha ko ngā hapu o te riaurau ngā kai whakaihu waka tuatahi o te kaupapa nei. Regan Paranihi, te reo Te Uru.
Kia ora rā, Regan, tēnā koe I te tuari mai ngā kōrero mo tēnei kaupapa arā ko te kaumātua Olympics. E mea nui te whakakorikori I te tinana, ka pakeke te tinana, ka rongo o ki ngā au kino te wā, ka ua o ki te neke neke, te nuku nuku, nō reira, e ua nui o roto I enei, o enei mai, pēnei te Olympics, mō o tātou kaumātua, ki te whakapakari, ki te whakakorikori I te tinana. Engari ki tua o tēnā, te taa tinana, ko te taa wairua, ko te taa a te rātu e ai ki te ware tapawa, ko te taa wairua, ko te taa wānau, ko te taa inengaro oki. E ua nui kei roto I enei mai, mo te waka iiko I te inengaro, mo te tūtakitaki ki ngā oa ki e rātu, o ngā pāake, ngā kaumātua, me te no otai, kāre āhuatanga I tu atu. Ka uri anō te aro e te iwi, kai te aro atu tātou, ki taranaki ki Aotearoa pā. E ui nui I tuake ki reira, ara ko te punanga ora tērā. Tai atu a Phoenix Manly Green, ka uki ki atu ki a koe Phoenix, kai a koe te wā. Kua wakarauika mai ngā tari auora uri noa I a taranaki maunga ki runga o Aotea marae. Ki runga I te reo karanga o te punanga ora, te poari au, mo te auora o te iwi Māori. E uara I au tēnei mo te auora o te iwi Māori, e no ki ngā rekereke o taranaki maunga. He nui te aronga, he nui tērā kōrero me whakamārama e a tēnei mea punanga ora. Engari te mutunga iho, me whakarite atu he tūranga matua nei mō ngā iwi, mō ngā kaupapa katoa e pīkau ana, e hāpai ana I ngā kaupapa hauora ki tērā hapori, ki tērā takiwā, ki tērā takiwā kia mahitahi I runga I tētahi whakaro e anga mua ana I runga I tētahi huarahi tika nei. Ana koera te punanga ora. Ei tātū tere rangi aiata, mei kore mō ngā whānau, ka kore a te punanga ora ka ara ake ki te ao marama. Kei konei a te punanga ora, ki te tiaki, te reo, o ngā whānau katoa, o ngā Māori katoa, e noho mai nei ki raro iho tu tātou nei tauheke maunga taranaki. Me te matamohi o te whānau, ko koutou ke te take, mō tēnei kaupapa ko te punanga ora. Ei tā tākutarua kere Honda no, kua ka uitia ngā tari auora o taranaki ki te wakarongo ki ngā wakamārama tūturu nei, no ngā ringa raupā o tēnei kaupapa. Ko te mea nui nei I tēnei hui, kia mārama rātou hea tēnei mea punanga ora, hea tēnei mea a te aka whai ora, I te mea he nui anō ngā kōrero kua rere, kua rongo, kua kotiti I te whakamārama. Nō reira, kia rongo me ki I te waha o te hoiho, ki te hunga e kawe ana I tēnei kaupapa, mā rātou anō e whakamārama. Ko te tino wainga o te punanga ora, kia manu anō a te moana, kia āpina atu ngā whānau katoa e noho mai nei roto e tō mātou nei ake rohe, te haere tiki āpina, ki tēnā peka, huri rauna I tō tātou nei tauheke maunga. Ko ngā mano konui o rangi haiata, kia wā toro atu ngā wānau Māori ki te punanga ora, e ringa apina mo te auara o te ware. Phoenix Manly Green, te reo o Te Uru. Tēnā koe e Phoenix mai tai atu ki te kaupapa nei, te ui nui nei, e wakakotai ana I te tini tangata, ki te kapoake I ngā kōrero, mai ngā kai kōrero, me te waiwā I oki ki te wakarongo ki ngā kōrero a te unga I tai atu ki reira, ngā mea pai, ngā wangawanga peange, e rā āhuatanga katoa, engari ka wakarongo oki ki te pāpā ki tākuta rua kere Hondi, mea ana e mea nui te waka ui te tangata ki wānanga ko tai, ki rongo tātou I te kōrero ko tai, ki kaua e herereke I roto I ngā rangi, I roto I ngā waka uatanga mai tētei ki tētei. Hoi anō, ko te mea nui, ko te ora o te tangata, ko te ora o te iwi, no reira koina te kaupapa o taua rangi o taua kaupapa tonu. E te iwi e koina katoa ngā pūrongo e ono ku ua ake I te reo o Te Uru I tēnei wiki, ka mi I kauatu ki ngā paureo irirangi Māori. Ki te reo irirangi o Taranaki, ara ki te korimako o Taranaki, te reo irirangi o Whanganui, Awa FM, te reo irirangi o Rangitāne, a ki Aura FM. I rere pai ai
Tēnei manu, nā te tautoko a te māngai pāo. Ko Alana Broughton tēnei, he mi i atuana, tēnā koutou e te iwi e. Ko te reo, te take.